Berburu tajil dulu. Mau buka puasa, kita beli gorengan. Kita beli gorengan. Mau lagi ngapain? Aduh, ganggu lah jalannya, kasih mana? Atau gorengan, ini darahnya gelontor ora ini? Apa ini mana? Nanti, ande, malu ora? Nanti, es berapa? Nanti. Nang lawe piye ngene? Nggo banyu kudune. Ya banyu lek banyu. Sik di anu. Mama. Mata kebon banyu anu kebon mimek kok ana banyu sik nang. Nang. Merem sik lho ya. Selain banyu sik nang. Ireng ngono kok. Delok en ora ndi. Oh iya kok sik menang tak juga sik diam. Oh yes. Wes glo Oh, dibiang. Menang wis gak kepanehan. Wis gak to. Wes. Delok. Dan kok bahasa apa? Gorengan tok iki. Es. Gorengan. Jadi itu apa? Mau kemana trennya iya kan gorengan mbak Siti ya kangen iya gitu ya ini apa gembok mbak? Oh Nanti dek. Wes jajane dek wes. Kayaknya jajan kok Mbak Siti itu jajan. Ini boleh pakai jajan. Udah. Oh, terus jelas. Iya, mangga. Pelan, Mbak. Kira. Kalau pokoknya. Lah kuwi Dek, wis some goreng ora Dek? Some goreng apa? Some digoreng. Kok iki some digoreng apa lho? Heeh. Arep ora? Heeh, 3.000 Mbak. Some digoreng. Yo, kayak tamu. Duluan, Mak. Kuwi tak ada kuwi goreng mana nek? Tak ada nek. Iki lho Mbak Roy. Nah, tahuan. Cewek sama ini. Oh, itu kabar cewek. Aku mau lombok ya, Mbak ya? Mau. Selama ini 3.000 pun gitu. Ini 10 ya, kenapa 5.000 sih sama? 15. Enak kembali ini kan gorengannya lo 10 tak tukang 15. Oh, ya itu juga apa?
Dua wentak aja. Loh. Dua wentak. Terus carry. Lupa nek alpan. Apa? Tahu tidak. Iki dihitung. Oh. Dedek mau satu sudah. Oh. Mokel bakal apa? Kan wis adan. Wis adan ya jam 12 mau. Iki tek kosong apa Mbak Iya? Ada plastik mau tak gede itu. Iya, ya pas. Jangan. Ini enak. S2 enggak? Enggak. Ini enak tuh gula. 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 Oh. Mak, papan itu. Karena nak ikan loro, Mak. Esok. Nak ikan loro, ya, tak besok lain lah. Nak loro lah. Terus ada Mak, terus buku. Yo sing poso ku nek Maika. Tak poso. Ya yang aman dah. Mama kenapa kena? Yo kuwi ya nek. Iya iya. Ya, Mama. Asin tayo. Asan tayo? Tak. Yung anu WA Orija. Ayo beli pemanting, Mbak. Orija kok ya sih. Yo tak teri. Ya, mantap ya. Ya, tak. Udah samanya. Sebenarnya matang lah. Leusan wis adan. Nang buka ayo. Wis. Yo madang. Adek. Ya, pelan-pelan. Jalannya soalnya munggah. Ada tangga nih. Oh. Tangganya dhuwur biang itu dia. Iki tahun ini pra jengblok main. Munggah dengklek. Dhisik apa ngene kita dalane? Tak biyen yo, ketok adil klambi. Mbak. Apa? Makasih. Oh, ya, muter saya Mak. Iya. Ya nang ngarep. Motone anu lho, aja anu lho. Ora mburi piye? Aja anu kena anu memek ya. Pulang. Oh iya.
Mbak. 85 biji ya. Nek kadang apa nek ngono kali. Harga garansi pit kilo. Mobil kilo. Mobil ya. Ini baik kalau ndor lagi kita ndor. Itu maling kan. Ora iso medun iso munggah boleh kok. Oh, bimbang. Maling kok gak ada Pak Wani sih. Loh, dia menunggu saya. Halo guys. Mali. Ya yang pose tak kayak inggo. Mali. Wow, kayak gorengan. Mambu kan langsung mambu. Iya no. Mambu ketatap dah sih. Mambu gorengan langsung udah tahu nih. Mambu gorengan ya iya no. Ini tak kayak ini tak kayak ini. Ya Allah, dah. Lah. Loncat kan. Lah. Ora sabaran. Biar gorengan, Nduk. Buka. Apa bohong? Tempe dah. Sahu. Oh, moli nih. Kurang moli mangan piro ya. Tomang kopi. Tomang. Moli mangan 10 kurang. Wong kuwi mbokek ning kabeh entek. Ayo. Gus moli ya dilawan. Mama walu buka tak. Tidak, Bang. Gerakan tak kon hindaki tak. Walau ning ndi? Walu ya Pak Indonesia itu lho jenenge kan walu. Lalu ya. Ayo rasa enak. Bukan sembiro, Bren. Mbok. Mak, tangan aku. Walah, Mas Ante.